Jom kita belajar cara buat konten untuk promote Olivia Power Up sebagai affiliate Olive House. Sebelum ni Kak Tin dah share you produk, apa USP produk, apa khasiat produk dan target audience yang kita nak aim. So last ni Kak Tin nak ajar you apa CTA nak pakai dalam konten. So CTA ni ada 3 yang basic you all boleh masukkan dalam konten you all. Main tengok video ni sampai habis, save video ni siap-siap. Untuk CTA, Kak Tin suka untuk educate affiliate Olive House untuk pakai 3 format CTA ni. Pertama sekali, kita ajak orang untuk komen dekat konten yang kita buat. Bila ramai orang komen, engagement naik, dekat sini video you cepatlah AI TikTok tu capture untuk masuk JMV ads kita orang. So nak komen apa, nak suruh orang komen apa dekat konten. So you all boleh minta contoh macam ni. Siapa yang kenal kawan-kawan yang selalu kerja stres tinggi, boleh tag mereka dekat ruangan komen. Mana tahu Olivia Power Up boleh bantu mereka lebih bertenang. Contoh, itu antara CTA yang you boleh trigger orang untuk komen. Janganlah sekadar you letak komen nak ataupun komen PM now. Benda tu kurang untuk menaikkan engagement rate dekat you all punya konten. Belajar sesuatu? Okay. CTA yang kedua, you all boleh ajak untuk share konten tu. So contoh CTA you boleh sebut, you all yang tengok video ni jangan lupa share dekat kawan korang yang memerlukan. Something like that. Okay. Dan yang ketiga, paling penting ialah check out beg kuning. Itu CTA yang you all kena masukkan dalam setiap konten yang you all buat. Sebab at the end of the day, you all jadi affiliate, you all buat video, you all edit penat-penat, you all nak orang beli, akhirnya you all dapat commission. Betul tak? So make sure check out beg kuning tu kena ada dekat dalam you all punya video. Okay, elakkan mention harga. Sebab kadang-kadang kami ni HQ rajin buat promo. Kita orang banyak bagi voucher. Kan bila you all sebut harga, tak sama pula dengan beg kuning tu. Nampak macam lagi murah gitu. So itu saja untuk part 1. Nanti Kak akan share lagi target audience yang lain pula. Ni baru satu target audience. Kita ada berlambak-lambak target audience untuk satu produk ni. Tak kering idea kalau korang nak buat konten untuk promote Olivia Power Up ni. Jumpa korang next video.